uNkulunkulu walithanda lelizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi yilo naloyo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Bangibikelela ubuholi bonke obukhona kusukela kubaba usekela mongameli ubaba uMajoka. Ngibingelele uphiko labomama, ngibingelele uphiko labantu abasha, ngibingelele bonke abazalwana bakhona egameni lenkosi. Bathandekayo, ngiyambonga uNkulunkulu owenza ukuthi mina nawe namhlanje sibela. Ngiyambonga uNkulunkulu owenze ukuthi sihlangane namhlanje. Abahlangana abantu noma bahambisana abantu kungekho okuthile okufanele kwenzeke. Kuyisifiso sami ke bathandekayo ngisahamba phambi kwenu ukuba uNkulunkulu akhulume phakathi kwethu. Ukufika kwakho kungafanani nokuphuma kwakho la. Kuyisifiso sami ukuthi ukholo onalo okungenzeka ukuthi bese liqwila kodwa mawuhamba la nihambe ligcwele uvuseleleke usibone isidingo sokuhambisana noKristu. Abazalwane abasakhulumile njengosihlalo usakhulume waveza izinto kule ncwadi ayifundayo. Uthi njengamakholwa sidinga ukuba nesibe nezinto esingazenzi esehlukana nazo sizilahle. Uzubeka igama lokuthi singazibeki ngoba mawuzibeka ungabuyela kuze ubuyitholo. Kodwa kunezinto okufanele siziqaphele njengamakholwa ekuphileni kwethu nasekuhambeni kwethu kokukholwa. Izwi abathandekayo liyela la lithanda khona. Kodwa bengifisa mina bengifisa izwi likaNkulunkulu liphile namhlanje ngoba libuyele emuva lingawenzanga ligishelwe wona. Ngeke sithathe uNkulunkulu ezosimisa lapha kwenu kwi-platform ukuthi sikhulume into engasho lutho noma ngeke yenze isense engqondweni yakho. Kodwa bengifisa ukuthi akavule indlebe zethu zikamoya sizwe uNkulunkulu ekhulumisana nathi. uJesu lona esingaye bathandekayo wakwahlumeze ngendlela emangalisayo engakazi izibone ezweni. Kodwa ngifisa ukuthi ke sibuke namhlanje uqobo lwabantu engithi ngifuna mangilibheke lo liqoqaba lwabantu ngilibhekise njengathi njoba sikhona. Ngifisa ukuthi phakathi kwethu ake sizibuke njengabantu abebeyingxenye ebekade ikhona mangabe uJesu ehlukunyezwe ngalolu hlobo. Ake sifuthumeni ke masisha kubhala umvangeli uLuka isahluko sama-23 soqala endimaneni ye-13 siyoma endimaneni yama-23. Incwadi kaLuke chapter 23 sifunde from verse 13 siyoma evesini ka-23. Ayike bathandekayo namhlanje angifisi ukukhanda leya picture ebengade ngiyenza yokuthi ngihambe nani sambe noJesu eqala ukuthetha kwecala sambe sonke naye siyofika esiphambanweni. Kodwa namhlanje bengifisa ukuthi eyami emphasis noma ukugcizelela kwami kube sebantwini ababekhona uma ngabe uJesu kuthethwa icala lakhe. Sibuke lapho nje ifundeka kanjena le ndaba.
uPilato wabizela ndawonye abapriest abakhulu nababusi nabantu wathi kubo nilethe kimi lo muntu ngokuthi ungodukisa abantu bhekani mina ngimhlolile phambi kwenu kepha angifumananga cala lalezi zinto enimmangalela ngazo kunjalo noHerodi futhi ngokuba umbuyisele kithi bheka-ke akenzanga lutho afanele ukufa ngalo ngakho-ke ngiyakumshaya ngimkhulule ubemelwe phela ukubakhululela abe munye ngomkhosi kepha bamemeza kanye kanye bathi susa lo usikhululele uBarabha yena wayifaka etilongweni ngenxa yesiyaluyalu esithile sasenzeka emzini nangenxa yokubulala uPilato wabuye wakhuluma kube efuna ukumkhulula uJesu kodwa bamemeza bathi mbethele esiphambanweni wayesethi kubo ngowesithathu kanti lo wenze bubi buni na angifumananga kuye icala lokufa ngakho ngiyakumshaya ngimkhulule kepha bamcindezela ngokumemeza okukhulu befuna ukuba bethelwe ukumemeza kwabo kwanqoba bathandekayo uJesu la noma sithi uJesu emile lapha elethwe nabantu emiswe phambi kwabantu wayefanana nesimoshwa esingozi kakhulu esabe singozi emphakathini kudingeka ukuthi kungabi noma kungami abantu abangamaphoyisa kodwa kube ngamasotsha nabantu abayizidlakela uqinisekisa ukuthi lo muntu akakwazi tabaleke kodwa fanele amele isigwebo esimele yena sokubabulawa kodwa uPilato la uphonsela isinqumo esithathwe ngabantu angikhulumi ngabantu kazana abantu abangelutho ngikhuluma ngabantu abangabapriesti abakhulu ngikhuluma ngabantu abangababhali ngikhuluma ngabantu ababezikhulu endaweni babethatha isinqumo sokuthi lo muntu asimlethe la asifune lutho ngaye into esifuna kuwena sifuna ukuthi uthathe isinqumo sokuthi akafe lo muntu usivezela kule ncwadi ukuthi akusiyena yedwa umfumane uJesu engenacala uthi noHerodi bekade kuyiswe kuyena uJesu akamfumananga enecala ngakho akasiboni isidingo sokuthi nakanjani akambulale bathandekayo kuke kukhandwe isithombe esingafanele ngomuntu noma ngabantu noma ngenhlangano kuke kusuke nje umuntu akakhulume nje into akungeyona akhande isithombe esingafanelekile afisa ukuthi lesithombe asikhandayo sidlule sibe impumelelo sibe isithombe esadinga ukuthi nakanjani abantu babone ifike kube ne-action ethathwayo kuke kuthi nalapho izinto zihamba kahle aqhamuka umuntu athi hayi izinto azihambe kahle athi hayi akulungile bathandekayo azenzeki kude lezinto nakithi siyilibandla noma singabazalwane noma singamakholwa kuyatholakala lokho phakathi kwethu kubonakala sekhona izinto njengoba ekhuluma usihlalo uyaveza usihlalo ukuthi kukhona izinto eziningi kuba khona ngisho nanenhlebo izinto ngafanele ziphathwe kuthina lezi thina
thina besifanelwe sifane nebandla laseJerusalem, ibandla elalimoya munye, ababebuza umnandi nemfudumalo yokuhlala ndawonye, behloniphana bethobelana. Kodwa mangibuka siyathobelana yini la ebandleni? Mhlambe ngime ngunxumalo lapha phambi kwebandla ngimthobeli. Bathandekayo, uma ngabe ngakwenzi lokho kuyaxolisa. Uma ngabe ngakwenzi lokho ngiyacela uxolo. Ngifisa ukuhamba phambi kwaNkulunkulu ngendlela akhulume ngayo wathi uJesu, nonke asikhombise kona afundisa kona, nathi asihambeni sikwenze kwabanye. Kangifisa ukuthatha iposition eningibeke kuyona ngidlale ngayo, noma ngikhuluma ngokufanele kunini. Futhi ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu, zingakagoqwa zami insuku bazizogoqwa nazo. Kodwa ngiyafisa bathandekayo ukuthi ngingazitholi ngisesixukwini esingafanele, ngingazitholi ngibuka omunye umzalwane ngendlela embi, ngingaziboni ngihleba umzalwane, ngingaziboni ngizibona ngingcono kunani. La ebandleni bathandekayo sihamba phakathi kwabantu abangcono kakhulu kunathi, abangcono nabazi kangcono kunathi, kodwa uNkulunkulu ubathobile labantu. Kodwa sihambe phambi kwabo sibatshela ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi asihambe kanjani ekolweni. Bathandekayo baholi, siyomiswa ngolunye usuku phambi kwaNkulunkulu. Ake sikhulume into siphile. Uma ngabe ngikhuluma ngokuthi asihambe kanje, angenze ngibe i-role model, ngihambe phambi kwabazalwane ngabi ngosolekayo. Bazalwane, angithandi ukuhamba ngilandelwa zimpukane, ngangithanda ukuthi ngilandelwe liphunga. Ngifisa ngaso sonke isikhathi mangibuka umzalwane abe nethemba lokuthi kukhona engakuthola kulo muntu, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi nina ningukukhanya kwezwe, uphinde ube ubumnyama, uphinde ube ubumnyama. Bathandekayo, ngikhuluma lokhu ngoba umoya kimina ungikhombisa ukuthi siyadinga ukuthi sithobe phambi kwaNkulunkulu. Akhathaleke ukuthi unjani, uyile esikolweni, awuyanga esikolweni, noma unani abantu abangenayo, kodwa into namhlanje lithi ake sithobele uNkulunkulu, asingasitholi sikhanda izinto ezingafanele babanye abantu. Masingakhulumi into ezokhuba omunye umzalwane noma iphula umzalwane ngendlela emangathayo. Ize lithi izwi kaNkulunkulu, umuntu okhuba omunye umzalwane utakafanelwe yini ukuthi bangazathi angaboshelwa ngetshe athatha ayofaka ejuleni kolwandle. Kunabantu othi uma ubathinta kube ngathi uthinta inhlamvu yeso kaNkulunkulu, angathokozi ngawo. Namhlanje bazalwane, bengifisa ukuthi masibuyele emuva ingqondo zethu sihambe zishintshiwe, zihambe zinesinye isimo sokuhamba ekholweni. Singakhulume sikuthandayo, kodwa ke sikhulume lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni zethu. Ngesikhulume lokho uNkulunkulu azosiza abanye ngakho. Izwi lenkosi mangilibuka encwadini abaseKorinte bokuqala isahluko eseshumi verse lokuqala siya ku-6. Noma abantu ababengokhokho bethu babengaphansi kwefu, bebhajatisiwe olwandle, bedlile ukudla komoya, baphuza ukuphuza komoya, bephuza edwaleni elinguKristu, kodwa iningi labo uNkulunkulu ayengathokozi ngalo. Sesibahle kanjena bekhuluma bethi laze lalihle ibandla lasenyonini. Awu bathanda, angabibikho kithi, mangabibikho lokuthi uNkulunkulu angathokozi ngathi. Lithi lelizwi labo bantu bashaywa ehlane, abazange bathola uxolo kuNkulunkulu.
lokho kwabe kuyisifundiso kithini esikhona ngoba laba bantu babekuthandile bekufisile ukwenza okubi babekufisile kwakusenhlizweni zabo ukuthi sifuna ukwenza lento embi asingafisi ukwenza izinto ezimbi bathandekayo asingafisi ukubona abanye abazalwane bewa asingafisi ukulahlekelwa abazalwane enkonzweni asingakhuluma amafu azobakhipha abazalwane baphuma bathi ngcono bangaphandle kunoba basendaweni kaNkulunkulu isixuku sasimbonile uJesu ukuthi wayenze kahle kodwa ingqondo yabo yayiguquliwe babalelela ukukhanya bathatha ubumnyama bavumelana ukuthi na kanjani ufanele ukuthi abethelwe ngifusa sibhekisise ke bathandekayo njoba ngithi lokho okwenzakele noma okwenzakala kwabe kuyisiboniso ngoba izwi likaNkulunkulu bathandekayo lidalelwe ukuthi sifunde okwakwenzeka okwabe kukuhle emandulo nokwabe kukubi emandulo okudingeka ube siqaphele kulesikhathi samanje izinto ezenzeka kulesikhathi samanje akuzona izinto eziqala khona manje ukuthengisana noma ukubulalana akuyona into eqala khona manje into yakade ikhona kodwa uJehova ufundisa ukuthi njengoba yayimbi leyo nto sidinga uba kulesikhathi sikubalekele lokubi senze okuhle ukuze singaphambani naye ngokwenza kwethu sidudana abathandekayo kuningi okumoshakalayo ukuba sesixubini yinto engafanelekile into kufanele ngiyikhuze indaba ye-mob justice ukulimpa ungafanele ngabe uyayilwa ungena udaba ongafanele ungene ukhande into ethile ngamuntu noma ngabantu noma nge-organization ufisa ukuthi abantu bakujoyine ukuze uzokwazi ukuthi uthole abakho asifanele sibe nalobu qembu ebandleni asifanele sibe nalokho emndenini yethu emphakathini ehlezi kuyona fanele singahambi ngokubona kodwa sihambe ngokubesaba uNkulunkulu uNkulunkulu usinikeze izinto ezimbili ezibalulekile wasibona ukuthi imiyalelo elishumi iminingi kakhulu mhlambe sihluleka ukuyibona kahle wayesetha sinike nje kwembili wathi siyakuthanda inkosi uNkulunkulu ngayonke inhliziyo yethu ngayonke ingqondo yethu ngomphefumulo wethu wonke nangamandla ethu wonke wathi oqala nokubalulekile simnikeze udumo kube uyena ohamba phambili wayesethi masiqede lapho athi umthetho wesibili ukuthi uyothanda umakhelwane wakho njengalokhu usithanda wena bazalwane umthetho onzima mawubuka kulesikhathi esiphila kusona mhlambe ngime lapha nje angiphilele mhlamba ngikuthandi kodwa ngikhuluma nje kanje ngoba ngiyezwe le platform namhlanje mfisa ukuthi ilona loyo azihlole yena abe ne-introspection ayi-check ukuthi ngempela ama-qualities enginawo njengoba ngithi ngilikholwa akhona yini ngifanelekile yini ukuthi ngilikholwa mangihamba phambi kwabantu bayakubona yini ukukholwa kumina mangikhuluma phakathi kwabantu bayakubona yini ukuphila kumina bayakubona yini ukukholwa kumina ngoba ngingafika ngikhulume engikuthandayo kanti impilo yami ixoxe indaba mase nifika le nithi nifuna unxumala ngithola udoti womuntu akabathuka unxumala abantu uthi gomcake namhlanje ngifisa ukuthi ilona loyo abhekisise ngokujula izwi likaNkulunkulu uma senze njalo asikuyisola uJesu wayengafanelwe lutho lubi wayenza imisebenzi emihle basumisa ishosha bebhekile babona wavusa uLazaro ethuneni bekhona wakhombisa abantu ukuthi ungaphezulu ngomlilo wahamba namadoda esithandweni somlilo wakhipha uDanyeli emphandini wezingonyama wakhombisa ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke
kodwa bafika abantu bathi asimfuni lo, asimfuni lo. Ngathi ngiyabona senenza izinto ezinhle bathandekayo, ibandla lethu selilapha phezulu, belithathile abantu abasha balibeka izinga lapha phezulu, bese ngizokhuluma udodi phambi kwenu. Ngicela uxolo bathandekayo, uma kungenzeka ngisolakala ukuthiwa ngikhuluma okuthile ngabantu abasha, ngicela inkosi ngithethelele. Ngangifisa ukuphuka noyedwa umphefumulo, ngifisa ukuthi mangahamba ngiyobonana nenkosi, ngazi kahle ukuthi ngihamba nganginawo umsindo ongilandela ngemuva, ngihamba ngazi ukuthi ngiyobhekana noNkulunkulu azi ukuthi ngenzeni emhlabeni. Ngangifisa ukuyothetha amacala ngenxa yokuthi angwenzanga umsebenzi. Lithe izwi kweZekhaya chapter 32 lathi mina ngingumlindi, naphinde nangithatha nathi angihambe phambi kwenu. Ngizothulelani ngingakhulumi ngifane ngikhuze? Siphelile isikhathi kunqumalo sokuthi athule. Uma ngabe kufanele akhuze, kufanele akhuze. Ngakho ngiyacela thobani uma ngabe ubuholi bukhuluma. Ngiyacela ukuthi nithobe nxa abaholi bekhuluma. Ngolunye usuku umfoko Mose nodadewabo uMiriam bake bahlangana, bakhuluma kabi ngomholi, bakhuluma bengazi ukuthi uNkulunkulu wayela eduze kwabo, ebalalela ukuthi bathi ungamhlebe umholi. Uthi usihlale singakhulumi kabi, singabe nenhlebo, asingakhulumi kabi ubuholi. Noma ngabe kwenzekalani asikhulumeni kahle, asinikane inhlonipho. Uma senze njalo uNkulunkulu akayi kusishiya, uNkulunkulu uyoba nathi. Kodwa nasihlebana asifika ndawo, sidalela inkinga, sicomplicate isimo soloku sicontrol ingqondo zethu, singakwazi ukumbona uNkulunkulu. Ngakho kuphele kithina uma ngabe kukhona, uma ngakaqali uNkulunkulu akasize sikhuluma izindaba ezimnandi. Uma ngabe sikhuluma ngabasha sikhuluma okuhle, masikhuluma ngobuholi sikhulume kahle, masikhuluma ngophiko labomama sikhulume kahle. Uma senze njalo soba sihlukene nobuhle bukaNkulunkulu. Ngikhuluma lokhu ngoba ngiphiwa amandla ukuthi ngikwenze lokhu. Ingakho ngikhuluma kanje, angithuthele. Kodwa umoya wami uyathinteka bathandekayo uma ngabe ngibhekana nalesi simo, ngoba uNkulunkulu ubheka okuthile kuleli bandla. uNkulunkulu ulenzela ahluka kwamanye amabandla, waze walibeka ukuthi kanjani abanye abantu balibone njengenkanyezi ekhanya lapha. Akungabibikho into ezothukumeza leso sithombe, akungathi umsebenzi onzima oqoqa abantu bengene endaweni kaNkulunkulu siwenze siwudilize ngazathi into elula nje. It's not an easy thing to have one sinner iza phambi kaNkulunkulu ukuba isondelane naye. Kodwa it's very easy to destroy abantu, baphume ngokuningi bathi baya emadlelweni ahlasa ngoba singabaphethe kahle noma singabaholi ngendlela efanele. Into ebalulekile bathandekayo neyalibalwa abantu ababekade behamba befuna ukubulala uJesu, kwakukuthi abaqondi lokho ababekwenza, ngoba kufanele uwenze komunye lokhu ozothanda ukuba kwenziwe kuwena. Akekho ongathanda ukuthi kube khona into enzima ezokhubaza umphefumulo wakhe nezokhubaza isimo sempilo yakhe. Ngakho ake sikubalekele lokho. Ilona loyo njengomzalwane owamukela uKristu ahambe ngokumesaba uNkulunkulu. Bathandekayo, kukhona into eyinkinga uNkulunkulu esinikeze ithuba lokuthi ekuhambeni kwethu kokholwa sikhethe ukuthi senze njani. uNkulunkulu akasiforce noma asiphoqe ukuthi senze okuthile, kodwa usinikeza i-freedom of choice. Wafika nomthetho osekelo wase-South Africa wakhuluma ukuthi nalawo malungelo. Namhlanje lo mthetho saphinde sawubuka sangawusebenzisana kahle. Bathandekayo, namhlanje sesikhuluma ezinye zezinto esiphambana noNkulunkulu lesisikhathi. Wathi ningabulali kodwa namhlanje u-talk of abortion.
sikhuluma ngezinto ayikhuzile uNkulunkulu okungafanele sithule ngazo. Uma kukhona izinto ezingamaphutha ezenzayo phambi koNkulunkulu asoze saxoleleka. Asikhuze kwenzeka lokho okukhulunywa uNkulunkulu ngoba ona esazi akusekho ukuthetheleke. Babehamba bonke abaphristi abakhulu nababhali nabantu abayizikhulu behamba bekhuluma bethi thina sifuna ukuthi simbulale lo muntu, kodwa umuntu ofanele amthole icala uPilato. Bebalekela ukuthi kube yibo bafanele bathathe isinqumo. Uma sekufile lapha umkhosi owawukhona wawuthi ngalelo suku kufanele kube khona oyedwa okhululwayo. Wasiletha isigebengu sasikade sikhona sivalelwe esasifanelwe ukubulawa. Wasiletha phambi kwabo wathi ake ngimise la phambi kwenu. Wathi nifuna abantu phambi kwalaba. Awu kodwa abantu ababe bahle begqoke kahle ngathi ngiyabona kuyitho esigqoke kanje sifake uniform ethu enhle kangaka. Sesithi akabulawa umuntu ongonanga lutho. Ngoba abantu abaningi baze balahlekelwe izimpilo zabo nalokho abanako ngenxa yezinqumo zethu esithatha singazange sicabanga. Uma kuthiwa khetha okuzokusiza, ungakhethi lokho okungeke kukusiza. Uma sibhekisisa ngolunye usuku intombazanyana encanyane okuthiwa yayazi ukudansa yayishangazi ukuthi kwawuluphi uhlobo lomdanso. Iyabizwa ngolunye usuku emcimbini ibizwa uyise uthi ake izodansa. Mayifika izodansa ifike lapha ngokuthinta inhliziyo kayise uthi lapha uHerod akucele mntanami noma ngabe yini oyifunayo. Inelungelo lokucela ngisho ingxenye yombuso. Inethuba lokucela noma yini engaphila ngako. Mhlambe kulesikhathi esiphila kusona wayengathi umuntu ayicela imali awuphi imali eningi imiliyoni ongena isikhuluma mhlambe lezi zinto. Kodwa yathatha ilungelo eliphiwe njengalokhu uKristu esinikeza ilungelo njengamakholwa ukuthi sikwazi ukungena embusweni wakhe. Wathatha umntwana ilungelo lakhe walinikezela kunina. Wathi mama ngizokwenza njani uma ngabe kunje? Yini engayicela ukuthi ngikwazi ukuthi na kanjani ngijabulisa ubaba ngoba ubaba usekhombisile ukuthi kukhona okuhle ambekele kona. Nathi njengamakholwa uJesu usibekele konke sikudingayo. Uyena odecide ukuthi sikuthola nini nokuthi sikuthola kanjani. Uma ngabe esondela lapha umntwana kunina uthi nina hayi ngiyacela mbotshela uHerod ukuthi mina ngifuna ikhanda likaJohane uMbhaphathizi. Awuzwe elikabani lelikhanda lifunakalayo elomuntu wayemsaba uNkulunkulu, umuntu wayebakhuza abantu wabonakade iphutha lapha batholakala esesimeni esinesihle ukuthi kube khona ukuthi biyocansini ngendlela engafanele. Thatha unkosikazi womunye umuntu ngoba manje uthi ubekade esendaweni engafanele wathi ngiyafisa ukuthi lo muntu na kanjani makafe nomholi akhuze bese uthi hayi akafe akabulawe lo muntu. Lethe izwi likaNkulunkulu asingabulali, thou shalt not kill. Uma sibheka alimsizanga ikhanda lelo lithola alizange liphelele nakuyena ngoba kwakudinga ukuthi liye kunina. Akasibuke na uJuda Iscariot naye uqhamuka kadamba noJesu kumnandi befaka uma bekuthiwa kwakufaka uniform babeyifaka yonke uniform befana bebahle. Kodwa enhliziyweni yakhe kwakukhona okungalungi okwadinga ukuthi na kanjani uJesu makathengiswe ukuzabulawa. Wayekena wenze ngazothi emthanda wamqabula. Ziningi izinto noma ama-signs athile esinikana wona ukuthi senzo ngafanele. Bese isikhathi sithintana ngendlela engafanele. Njengathi uma besihamba emgwaqweni
uma ngabe uwabona ama-traffic cop ushaye nama-lights utshele omunye ukuthi hey nginciphisa ngoba khona ama-traffic cop. Niyabona ukuthi khona ungalungi okwenzakalayo esikwenza siphila. Uma ngabe siqaphela ukuhamba kwethu kokukholwa ngeke siyithole sisenkingeni. Uma besenza kahle uNkulunkulu obengakithi uyakusiza esimeni esiphila sona. Kodwa kubalulekile ukuthi ake sithi noma sibuyele emuva. Ilona lo yabhekisisa ukuthi ngabe ukukholwa kwakhe kunjani, uzaba ngakho yini ukumesaba uNkulunkulu ngoba kasifanele sicabangelane kubo. Bengifisa ngazathi uma ngabe sibuyele emuva ilona lo akayibhekisisa ukuthi sebangaka abanye abantu akhulume kabi nabo, sebangaka sibahlebile, sixolisile yini lapho senza amaphutha. Uma ungumuntu ongakwazi ukwakha uxolo, uma ungakwazi ukuba umuntu owamukela uxolo, usenkingeni. Namhlanje bekuyisifiso sami ukuthi ezikhulumeni zonke ezikhona ake ngingabheki namhlanje uJesu ehamba lapha, ake ngibheke abantu ababeseduze kwakhe, babe luhlobo njani lwabantu. Asingazitholi nathi sibe silabo bantu ababefisa okubi ngoba yibona abangakwazi basizakala ekugcineni. Ngoba noJuda wothi esayithathile imali ayimsizanga, wayithatha wayilahla, waphinde wagijima wayesihlahleni kanti uzofika bese ethola ukuthi aphelele ukuphila, wadaboza zonke izibilini zakhe zaphumela ngaphandle. Ake ngimkhumbuze lokhu ke bathandekayo, uma wenza kabo kubi uNkulunkulu nosuku oluthile lwakho akubekela lona loku exposer. Namhlanje bawulalela kwimedia kukhulunywa izinto zabo 1967, kuvuswa amacala amasha, ayikho impunga yehlathi. Nathi uma ngabe singenzi kahle kubazalwane, singabaphathi kahle abazalwane, singahloniphani, singathobelani, nakanjani akuze ukuba kuhle phakathi kwethu, uNkulunkulu uyasebenza. Njengoba ngithi wakwasebenza kuMiriam ehlebe uMose, ashawa ngoqhobo. Na ungasitholi usenkingeni ngoba sobe singekho makwenzeka kuwena empilweni. Kodwa kona kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akukhombise engxenye ukuthi kukhona okuthile ongahambi kahle, uzubuzisise mhlambe ngelilanga bese beqhamuka abazisi bethi hayi kukhona okonakala. Angazima bekuthi asilaleli nalapho umoya ekhuluma kuthini. Bebakithi sisesikhathini lapho kulawula umoya oyingcwele manje. Ibandla engenawo umoya oyingcwele, ibandla engamvumeli umoya oyingcwele wasebenze lisenkingeni kulesikhathi samanje. Uyena osifundisayo ukuthi sihambe kanjani ekukholweni, sipaphathe kanjani abantu, sihambe kanjani nabangcwele. Ngiyafisa abathandekayo lobu buhle ngibonayo phakathi kwabazalwane nemisebenzi emihle ngiyibona beyenza abazalwane benganaki izikhundla zabo. Impela ngiyabonga kakhulu, ngiyawuthinta umoya wami. Kuyavela kumina ukuthi kukhona abantu phakathi kwethu abathanda noma ngabe isibani abanaso sibi kandlela elincanyana kangaka, bakuthatha ukukhanya kwabo bakusa lapha ya kuthi akusizakala befanele agaladele bamkhanyisele. Okwakho ukukhanya kuyakhanya yini phambi kwabantu? Ukukhuluma kwakho kuyalisiwe yini? Izinto fanele siqaphele lezo, asingayitholi sisesigungweni sabantu abazowenza kabi. Ngiyafisa ukuthi nasesigungweni sethu sobolo wasenyonini kube nokuthula, sihlale ngokuthobelana, sihlale ngokuhloniphana. Abantu mabasibuka babona ukuthi uNkulunkulu uyaphila phakathi kwethu. Abantu abathobelanayo baze bathandeke nakubantu, uze kwengeza abanye abantu phakathi kwebandla ngoba bethobelana. Kodwa uma besokuhwebhana sikhulumisana noma kanjani ebandleni, lo limali ibandla. Namhlanje ngiphiwe ukuthi ngikhulume ebandleni ngalolu hlobo. uNkulunkulu usebenza ngendlela emangalisayo ukuthi
la senza khona amaphutha sifanele singathuli sikhulume siveze ukuthi ukhona into engasalungile. Ubani bengikhuluma ngelimbe ngothi short word bangengibeze bekhuluma bawona ukuthi khona okungalungile la, khona okushodayo. Bathandekayo, asibuyeleni kuNkulunkulu. Inhliziyo zethu masibuyele kuNkulunkulu. Uma sisithobile uNkulunkulu uyakunisiza bathandekayo. Mina anginikhohlisi uNkulunkulu empilweni yami udemonstrate amandla amangalisayo. Ngihamba ngesibindi ngihamba ngazi ukuthi ngempela uDavid wayikhuluma into engiyibukayo ukuthi noma ngabe esigodini sethu sizofaka isabo ku. Noma ngaqhamuka impi ihlasele mina anginankinga ngoba ngazi ukuthi ngifanele ukudlula emhlabeni kodwa ngeke ngigwajiswe. Ngifisa ukunivezela abathandekayo ukuthi ngifisa ukuthi uma ulikholwa noma ngabe isimo sinyukela kanjani ungabheki isimo ukusinda kwaso kodwa bheka amandla kuKristu, bheka amandla okudlulisa kuleso simo. Sike sihlale singabi nezimali, singabi nalutho, sihlale siswele. uNkulunkulu expose just to know situation ukuthi le situation ekubele phansi ngifuna ungibone ngisebenza kuyona ngikuthatha ngibeke endaweni ethile ukuze uma ukhuluma ngento oyaziyo. Talk out of experience. Bethu ungakhuluma itheory uma bekhuluma esikolweni, khuluma ngento eyenzakalayo empilweni kwakho. Bathandekayo, ilonazo bengifisa ukulihlephlela lona besazokhuluma abazalwane bethu kwakunjani uma bekuhanjwa kuyo esiphambanweni. uJesu ehamba ethwele into emsinda kabi ebheka ukuthi kuyosinda mina nawe. Hey, masingamkelanga uKristu ekuphileni kwethu bakithi ukuhamba kwethu kuyesontweni it's null and void, akunakusiza. Kodwa into ebalulekile asivume uKristu ukuthi Jesu Kristu uyinkosi. Sikhona enhlizweni zethu uNkulunkulu wamvusa abafileyo. Sivumela umoya oyingcwele asebenza kodwa manje ngamnqabela umoya oyingcwele phephisana. Nkosi umusa ibusisa.